ndabasuhuje mbahe ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese muce bitandukanye. Mbibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi twigana ku makuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino mu mikino. Reka amakuru y'uyu munsi tuyahere mu ikipe y'igihugu y'Ubudage iri gukina imikino ya UEFA Nations League. Mbere ko bakina umukino wabo bakinnye kuri uyu mugoroba ku wa kabiri, ikipe y'igihugu y'Ubudage yabanje gutanga ibihembo no gushimira abagabo batatu b'abajande bakiniye ikipe, barimo Manuel Neuer ukinira ikipe y'igihugu wakiniraga ikipe y'igihugu y'Ubudage wasezeye, wari na kapiteni, umukinnyi witwa Thomas Müller ndetse na Ilkay Gundogan. Abagabo bombi bakaba babanje guhabwa ishimwe ndetse banahabwa urwibutso uko bakiniye ikipe y'igihugu y'Ubudage. Abagabo banatwaranye n'ikipe y'igihugu y'Ubudage igikombe cy'isi cya 2014 batsinze mu ikipe y'igihugu ya Argentine igitego kimwe ku busa. N'uyu mwaka nabwo bari bandagaje mu ikipe ya Brazil batsinda ibitego byose 7-1. Mbere yaho gato n'ubundi umugabo witwa Toni Kroos nawe yari yabanje gusezerwaho muri ubu buryo ahabwa n'ubwibutso kuko yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubudage. Naho dukomeje mu mikino ya UEFA Nations League, hari rutahizamu wabiciye bigacika uri kuvuga cyane ku mugabane w'Iburayi bakamwita Victor Gyökeres, akaba akina ikipe ya Sporting Club de Portugal. Uyu mugabo akaba kuri ubu ngubu amaze kubatsinda ibitego 12 mu ikipe ye club na assist 3 mu mikino 11 amaze kubakina mu ikipe y'igihugu. Amaze gutsinda ibitego 4 na assist 3 mu mikino 4 amaze gukina, byumvira ko amaze kuba atsinda ibitego 16 na assist 6 mu mikino amaze kuba akinagera kuri 15 muri iyi sezo. Akaba mu bagabo bari kwitwara neza rutahizamu bo guhanga amaso ku mugabane w'Iburayi. Naho umukinnyi witwa Lionel Andreas Messi Guticini, uyu mugabo akaba yongeye gushiraho agahego, yatsinze ibitego 3 mu mukino bakiraga muri ikipe y'igihugu ya Bolivia, batsinzemo ibitego 6 byose ku busa. Lionel Messi atsinda hat-trick mu mukino bakinaga, aba rutahizamu ibihe byose umaze gutsindira ikipe y'igihugu ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Uyu mugabo akaba ari we umaze kubikora ku mugabane wa Amerika y'Epfo, asimbuye umugabo wari wabatsinze n'ubundi wari ufite ibitego bigera kuri 34. Kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu ya Brazil nayo yari itsinze ibitego 4 byose ku busa, iyobowe na Rafinha yatsinze ibitego 2 muri uwo mukino. Ikipe ya Brazil nayo ikaba yitwaye neza mu mikino 2 bari bafite muri iyi window. Naho umugabo witwa Sir Alex Ferguson wageze mu ikipe ya Manchester United mu mwaka w'1986. Uyu mugabo yari umaze imyaka 29 yose mu ikipe ya Manchester United. Akaba kuri ubu ngubu uyu mugabo yamaze kuba yumvikana ikipe ya Manchester United ko agiye kuba asesa amasezerano yo kuba brand ambassador w'ikipe ya Manchester United mu gihe cy'imyaka irenga 10 yose. Kuva yasezerano 2013 yari brand ambassador kugeza muri mwaka 2024-2025 mu mpeshyi, ubwo sezo izaba irangiye yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Manchester United, yahembwaga arenga miliyoni 2 zose z'amayero ku mwaka. Naho umukinnyi witwa David Alaba byavugaga ko ashobora kuba yareka umupira w'amaguru ni rumazi, yamaze kuba avuga ko ayo makuru ari ibihuha, atariyo, atagomba kureka umupira w'amaguru, ahubwo yamaze kuba agaruka mu kibuga, dore ko imvune yari imaze igihe kirenga umwaka wose. Ariko kuri ubu ngubu akaba yarakize, ari kumwe n'abaganga b'ikipe ya Real Madrid n'abatoza bagenda bareba uko agenda akomeza guprogressa akira amera neza. Kuri ubu ngubu akaba yiteguye no kugaruka gukomeza sezo ye n'ikipe ya Real Madrid muri uyu mwaka wa 2024-2025. Naho umukinnyi witwa Benjamin Mendy w'umufaransa, uyu nguyu wahoze akina mu ikipe ya Manchester City muri ba myugariro, kuri ubu ngubu akaba yisize ikipe ya Manchester City agera kuri miliyoni 11,500 by'amayero itigeze imuhemba mu gihe cyose yarakurikiranye icyaha cyo gufata ku ngufu mu myaka 2 yamaze muri gereza. Uyu mugabo kamaze kuba anahishura ko umukinnyi witwa Raheem Sterling, Bernardo Silva ndetse na Riyad Mahrez aribo bamuhaye amafaranga yo kumufasha mu gihe cy'urubanza ndetse n'umuryango we bwite.
indi nkuru ikomeye nuko umutoza Thomas Tuchel utoza wahoze atoza ikipe ya Bayern Munich uyu mugabo yamaze kuba yumvikana n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ari kwitegura kuza gutangira akazi ke yamaze kumvikana isa muri iki cyumweru araza kuba atangazwa nk'umutoza mushya wa The Three Lions uyu mugabo w'umudage wamaze kuba yumvikana n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akaba agiye gutangira akazi ke akaba agiye guhabwa amasezerano bamaze kumvikanaho azamugeza mu mpeshyi ya 2026 nyuma y'igikombe cy'isi akaba rero kontra agiye kubasinya mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza The Three Lions watoje amakipe atandukanye arimo Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza akanatwara Champions League agatoza amakipe atandukanye no Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Naho umukinnyi witwa Ederson Moraes yamaze kuba aganira n'ikinyamakuru TNT atangaza ko yabonye bid y'ubusazi yavuye muri Saudi Arabia uyu mugabo akabaje kuba atangaza ko yaje kuba iyi bid ayihakana ariko yabonaga ibikubiyemo akabona ni ibintu biri crazy cyane uyu mugabo yashatse no kuba yagenda ariko ikipe ya Manchester City ikomeza kumugamaho umutoza wiwe Pep Guardiola ngo akomeje kugenda amuganiriza cyane biza kurangira yemeye kuguma mu ikipe ya Manchester City. Naho umusimbura we bamwita Stephen Ortega avuga ko akazoza ke akabona mu ikipe ya Manchester City uyu mugabo nubwo ngo amaze kuba akina imikino 36 ya competition mu myaka 2 ishize uyu mugabo yavuze ko kuri ubu ngubu abona akazoza ke mu ikipe ya Manchester City dore ko bivuga ko n'umugabo witwa Ederson Moraes umwaka utaha ashobora kuva mu ikipe ya Manchester City umugabo rero akafite icyizere yuko azahita aba gardien mbere y'ikipe ya Manchester City. Naho umukinnyi witwa Reece James kapiteni w'ikipe ya Chelsea akaba yamaze kuba agaruka mu myitozo n'ikipe ya Chelsea yamaze kuba ibitangaza ko uyu mugabo yamaze kuba agaruka mu myitozo akaba ari inkuru nziza rero ku bakunzi b'ikipe ya Chelsea ndetse n'umutoza Enzo Maresca kuri uyu mugabo ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo kuri gatatu akaba umwe mu bakinnyi beza akaba na kapiteni w'ikipe ya Chelsea wari umaze igihe agenda agira imvune zitandukanye kuri ubu akamaze kugaruka mu ikipe no gukora imyitozo. Nago twasoza tuzakeje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaraye itsinze ibitego 2 kuri kimwe itsinze ikipe y'igihugu ya Benin yari yayitsinze igitego kimwe mu gice cya mbere ikava inyuma ikaza kwishyura igatsinda n'ibitego 2 ibitego byaje gutsindwa na Nshuti ndetse n'umukinnyi kapiteni Jihad. Naho abandi bari kumwe mu itsinda Nigeria n'ikipe ya Libya bakoze umukino wabo waje kuba ukorwa na CAF kubera ibyabereyemo ikipe y'igihugu ya Nigeria yageze muri Libya igafatwa nabi umukino waje kuba kurwaho CAF ikaba yatangaje ko izabyigaho ikareba ibindi bizazanyuma ko bizagenda. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mugubwe neza after la vista shalom.